Wachia mama kwa bebra so mamuni ya maudo bison samwa ya kekesi ni anope ewo Sompa television so anope ye bana ye de babe somo ensam do so na poso enie se good tampering for akasa se semperin for si ya bani asumasi ya bani obente no omdo mfi se nka omfo mo nsanto sokra obinti mi mfa bi emewura wo mayemu ebiewu do ya wono edagan ya sika krabia batia no so den sembi tudwa wo kyerese nkebe ya mpanyifo hwe na wo ma abaso na emranse adwani o wo emranse agafie ma de hye wo afutu abato mpeso aso de atudwa se no kreda se abo akere kwaye bretru no mpanifo aton e de magalamse ni a wo kwakodi galawum na abai lawyer panyin so de atudwa se Aisha1 ya yede no sa breda ye bo atentene ne de amane se won kono koda afiase no wo kyerese obeye bibi e de afa atemu a wonom edemano no ehu abzafo de meko Sompa bonten so nsem wo asisi wo Sompa no yate semra swejafo omu nchifri Sompa ne mpotam de adesre atu nananum anim se omu masumdwi eni ahim wo Sompa ne mpotam sembi fra chefo nkabom ko ahodo mu ba ye de ensem a ye be dan nyina achi e de amamo ena no pay abzafo we ni afoforo pinu ani akekese eni ne se kase ababi awo bia na no pay ye ba na ye de ababe som mo medin e de na ye obo amali bia boga no pay mene ohine ire ma me ekua ye boa esiama ye shaka se na se de free good tampering for now so beto dwase atena ya ehwe mfidi nyuma ne dwade won sansam e de krata akwa kotomra se jafo anim so monyentum na enuanu no bi honom a omontimi inform nsanto so a yensi ho kwan so obi so okwa magiri free China de abegu omanimo obi so okwa emo e de free Turkey nom ene China begu omanimo chese mosquito kwa nyina yesi ye kwakokra de ababegu omanimo atrend de krata akwa kotomra se jafo anim so momo kwan no mo enhyemra emfa entachire ensi ho kwan a obi antimi enkra bi megu omanimo ene nam so ma good tampering for e de atugya se omofo so na omo pene se enka kwata wiebe when obi amfa bi ama sense omo de mre bi beta akire se so pese wo krasa na yema ni bi ba age se oba abam mpanimfo ho no mo e begi tumi krata ansana so betima kwakokra e de aba Dr. Joseph Obey e president of the Gutaku ano ne nsam anie. They cannot simply abide by the LI because of the permit. We have been there before and it didn't help us. If, as I'm speaking, there are some items that still work under the permit and we do not see anything to show again that we are getting from that permit. Well, we haven't gone through all the frustrations and the restrictions. We better be under a total ban rather than go under the permit to bring up bureaucracy, red tapeism, and all have you. Under trade liberalization scheme, we will not do that. What is the aim? The aim is to subsidize import. And then if you subsidize imports and you restrict, it means that we have to look within and get some of the items to buy. But when we look from within, most of the items, we cannot get them. So what are we doing in the first place? That's why we are saying that why should you give restrictions? Why you are not bringing in measures to shore up local productivity so that we can fall on them. This is so simple. Abzanfo we Dr. Joseph Obey ene yetene kenin na ye nchiremu a na ode mase mosquito coil ne mosemo de mrekwa akotomra se gefie obi antibi nkra bi enfra bruchiri megu o mayim no mosquito coil dodo se ne ye no Ghana ha se ya eno ntie ba betu sa na mo no na butua waka ne nsem ye no na Sompa FM nsem twefo bupini opani a wo ye titre ne eda emrase gefie konomuti ya omo ehwe mra ene ho mpempra wade ho nsensem Dr. Dominic Ayene ene na ekwedi nkomo say emrana ba betomonim na ise mo ye ndeni. On the proposed LI on the restriction of importation of certain selected goods has just concluded, and it was very fruitful in the sense that we heard directly from the stakeholders with respect to some of the issues that they have, the concerns that they have regarding the impact of the regulatory instrument if it is passed, on their activities, as traders and importers. For us, they raise a number of issues that we will take into account.
Abzanfo oye mraswe jeni owo mraswe gefima this year wo Bogatanga Central Abattoir Empesua so Dr. Dominic Ayening ena yete ninkano we kra de Bogatanga East Abattoir Empesua sumum ana oye mraswe jeni wo honum nyina eye samra na akwa akoto mraswe jafo ani mu no committee e betena se adwendwere ho akwa awre wa kobusa bere wa plus atamse age atuma nsana akoto mraswe jafo ni nyina ani mu no wono ana yetitire ni da no wo kire se oh e ho nkomodie ni ade de omo adie wia omo ewa tweniyem se abroso kra no afia ye kwako rem no ebekwa akoto mraswe jafo ni nyina anim na so mbaji atum a omahwe no mo age atum. Chartered Institute of Bankers wonom ayadakru dwumadie bi nam so nti amrado de mo Ghana yesika krabia kese yewra Addison ebusio kopie mo ewo dwumadie na se nam so nti no bra waje akasabo na woka ensam no wo chem se Ghana wo share ye banks ahodo na wo mabom humode pani tuturu any Bank of Ghana wo share 2022 ye no etwe mo afidade etwe mo no eniema ahodo ye no ye oye ne ensam atoto amaman ene COVID-19 ba ye nyina mu na ho ena na eto 20 no na ma ho kire adore ama ahodo ya Ghana yamfa ye ho ani na so hwehwehye ye mapaya wonum di gu akwan mu a ni nyina eka ho bi ene yesika sam atoto apinimpo ne enya enyina so bi ene esanante a wodi ni boga sem wo amafoforo so wo musika sem ehwo na wo kyeresa amahodo bi ti se Sri Lanka wodi wani chemu Argentina afe amamai ahodo bi so krampo na eyade ahokyere ne ka won na so no Sri Lanka nko no mutimi di niema gu akwan mu aye kasan no wonu matimi atoto won niema sika sem ekoye nkakra ti se Ghana de enti wanya bibi ama wase ye nyai emo ne kro no ti Ghana de hye bi a watwe wano ede esi won so etwa wadapa no won hwe no onya nemom wo mo bibi a enya basobode emfa Ghana sika grabia batan no yewura Addison ensem a wode ma ye ni. Ladies and gentlemen, it is important to remind ourselves as players in the global economy that the crisis that hit the Ghanaian economy in 2022 was like what pertained in many other frontier and emerging market economies, including Egypt, Argentina, Turkey, Kenya, Sri Lanka, and Pakistan, just to name a few. These countries, except for Sri Lanka, had built policy buffers and resilience of their key institutions, which provided the needed anchor to hold their economies together until reform packages were. Ebusia nipa ya tin nken Ghana sika krabia batano amrado ya wono eda no Dr. Ernest Addison enidin Abzanfo yen toaso na yemfamo enko ensamfufrum na emrase adwani owo mrase agefie ma de wo futu abatom peso aso ye lawyer Alexander Afenyo Markins no ya tuga se enya no kreda obi kogina ba bi kokeka na abo akere kwaye bretuo no a ewo msinsi mantem mampani na narudan kwa kufuado ene MPP aban atwa ne seliwa e de amagalamse ni bi omokwa akotere makwa de galamse owura ne chese sansam no a amanfo ekeka no eyerudu yada sam a ensese soso no kurebia enim was about to go there MPP mpanyinfo bi a meka ho yatene ho ma oye yen epom ho be bia ye kira bo wo no waton zama company bi there wombo to eguzi wo ho zama peda meka nyi there onye no kware the masama work and onye no kware so wo penjina du bi na was ayo oye kire na was am wo party no enyanyimnyama no no one penjina do pepe bi me gize kebmamin kebi ogina no corridor nye ebaka akoyisam za onsam fata izego bi no fi no obama enyanyimnyam wo amanyo intime sremi nyanum ndc fa wo efutu de yen efutu ipom ho na ye kira bo won ekwen biara nyi ho a ame kwamena me ye MP ana MCE Honorable Kasim Zuberu ana mpanyinfo bi ba ma ho kwan ma waton. In fact, Mineral Commission Chief Executive is about to go there. E honum no won tone. For we mrasebe jeni o mrasebe je fiema de se wo futu abatom peso aso wo no akro no a esaso mrasebe je fiem edom kese na wo honum no penimpa be de akire lawyer Alexander Afenyo Markins na yetene nka no a wo chese no krobia eni sansam na manfo bi ekeka no
Yet one some no so dear mamma and ye Ghana has sent no more to a former good year when the Quamboness on a bay by a way ye be a boss a bay no. At so betty me a child, I may acquire bread to one some. Yes, I say ya good year one more body, dear Domia was here to no Quampasono, yet to me a bon buying. Now, Busia, ya acquire chica crab, best and fiacre craning, and a China near Baba will be a friend of Aisha one. And your Baba Webber Ginny Dean will chrome her panning in an Galam say, one Wankasa A to be, now or Fadom a yodium, Monkwana Monqua sense as a move to Namunisika Quanimra, ye we are the acquire crobu China, Coboya Hobra, Nibia Mocrampono, a chino amount for who ye, na a buy asote ya mamrano ebe mono. One ewa baba wayeti kwasanka one san kwani krom na so bi ehu de ekwate bayra hu mama na mo kese ye hu ya ne samantife do ahya wana safa ho apiem wo Ghana ha se nom asa bedi galam se ne no ena sede amamra no esi etie no minerals commission one mama mra wo hye ye won fimpim mienu eni edunum ye no ye at 9000 no ya de ampanyifo gina so ama enanu adadwo ada ye atwam ya High Court ya Justice Lydia Osemafo watena PMO edi asem no ena watwa emfie 9 mu a ene fa ede ama Aisha wan se wonhwe no nkodemonya adwumaden emfa mo my Ghana wo wie nsusu a wasad nani a kyerem woni krom a yetwe na so de afiri o mem ase nom na asem aba be PMO ne sa ban lawyer panyin yewura Godfred Odame ababonten e kyerɛ se efiri fimpi mienu ene dunum a wo hyehyɛ sa at 900 no Eyade anu achi na mamra bi asa ababiem na at 900 na ni so obi kwaye fuma gudie e wone kwambone so ne ye na wan kwa afiase kran be se mfie 9 ekopi mfie num na no e na wonum hwe ya wode e ma ahya wan sa je we se na no ye wura Godfred say at 995 ne de wo ba behwe emra foforo aba se obi kwaye galamsa wan kwa afiase kran be se finhye aduonu enum no wo betimi akotwa no behwe se Aisha wan na di wo ya wadi wo my Ghana de hye ase ye japade ahodo no behwe se sa amra ne mom ene ne bedifi se mfie 9 ne fa de ase ya de ketwa bi ewo enipa bi ene so ne mra ne so na asem we se esi na Ghana fo so ede wonom anu atom bi ekre se de ekwo ne de na se ensem enhyeda enyanti ase papa ye wo atemu eba ye ne ho ene se ne etakwakola amrantie ne bi okodi gala ubawuni ya de obi atum 20 years Ghana de hye bi wo 15 years de do matum na se ekofiri kwa mu ni bi ba o my Ghana mu asendom na obedi ya abroad dia nice wono nko na se ya mamra no eja no kwan bi so no na eye Ghana fo ekire se sabre ya empanyimfo atwetwe nsemu ama wono mate ase ne de ene se wo ba behwe aban lawyer panyin no na wasa edi mfie ni bi aka ye wura na se maame Aisha wan sebe ya ne de ne be ya desua ede ama afofo na galamse pese etu ase na busua yetimi aye ne saa wo ne kwan so abzafo galamse nkomo ya ne Aisha wan asese wo kwakoda mu mfie 9 ne fa na watua be 48000 Ghana cedis so ede apata man no a na Small Scale Miners Association of Ghana ede atuga so mo dwiri won mo pa emra na court watena royal sem so ne yesi o mo ba bebu anofo a no wo kwakoda mu a yesi mfie 9 ne fa pe no wasa so atua 48000 Ghana cedis ede apata maye uhwenu ya royal buaguo nsu a wase no yensa ase a wase no amanfo mfu a wode ne de agye afiri o nsam ase ni nyina no a mfie 9 ne fa de se royal wode uhuro ne mpredwa ye o eno na National Small Scale Miners for ede atuga so ma dimpenimfo ho ya opa onum se hwehwe ni mu sei na Ghana mpenimfo eye opane kwakudua national organizer ede ma National Small Scale Miners Association for asem we ba no ama edi ho ya opa ti se obi a ofiri obi man so na waba no abese ye kwaye ene ensa ase fa ye sika pudio nyina de ko ni kro afọbọ bra ewo ho na se sa nipa no se ya di na asem na se ka se je ne for yi ha se asan ji se ka ketwa we efe ni tema se Ghana de nyamye no ye ufiri Ghana na wotu trat na usun because yenia ye ho na kata no ye pa ye ho efiri se me ne wo kata yi no ebi dem eto ma koye illegal man ni dia ye ma mo 20 years a mo dem a beti na mo da dem so ko ma foreign na o free ba bia ba be se ye kwa ye a o dis kan so ko du krom ko ye ni krom die no na ko ma ne sa fi na ya na so ne minus na se won tu fuma gudi e o man mu no endi ni ye kwa na Ghana mra no eni ye ni ye enti no de nyame be to Ghana ma obria ba na num what say man ne omo obria ba no adin abzafo we ayo pene kwakudua wo ye national organizer edema Small Scale Miners Association of Ghana ye free one ye de
yeni akyerɛ mu ɛwɔ Sompa ɛne ne nkwado na abusua na wɔtwe awie ne yɛbɔ mamane ɛsa wo de wani kyerɛ mu wɔ hɔ a ahensɛm bi mu ntɔkwa ɛne mansotwe ama ne homne so wɔ abla na ɔmu so ɔman hene ɛnam so tututuo ɛbɛn mu a nipa baako ɛtɔɔyɛ ɛma afoforo bi nso ɛprɛprɛprɛ mu ɔden n'anum ɛna yɛ kasa yɛ anum rahyɛ badwane de ma de hyɛ yɛ ɔmo gyama nɔf abato mpɛsoɛ so ɛwɔ bono mantɛm yɛwura Frederick yaw ahenkwa wano so ede ato emrahye badwafo anim sa da Roma wo mo ho so na amanyo ensem ahodo anase bia amanyo panyifo ya wonom da no ene national security no wonom emwase be ya ye ama ne homne so ama ede basabasa ye eba ho no eto ebetimi atwa wase wo mafrɛ wonom anso no asemu ai papa bia entimo enfrimo emaye yenkwa na yewra Frederick ne nsem abra na ogyina mrahye badwa wode tudwa no yenkotie bimra. The dissatisfied party, according to the information at hand, decided to disrupt the program, which the police resisted after several hours of persuasion. This led to an exchange of guns between the dissatisfied party and the police, which resulted in the death of an innocent person and several others sustaining various degrees of wounds. Mr. Speaker, what saddens my heart is that when the innocent person was gunned down by the police, a good Samaritan lady went to his rescue and she was equally gunned in her arm. Subsequently, several other persons who wanted to come to his aid were warned by the police to stay off, or else they would equally be gunned down, including the deceased's own children. They left the deceased unattended for hours until he finally died. Mr. Speaker, was this situation not avoidable? Mr. Speaker, I pray your outreach to invite the regional minister, the Rector of Blue Region, and the National Security Minister. Ye Royal Frederick Yemrashe badwane de ma de hya ya won wo German North abato mpesua so obro mantemu na no si ya pe na amanyoye ene afisem so afo ye Ra Ambrose Dairy wano so ede enyano eba se prosidom no a wonom do mo nsetirete wom so mo ne bo abrante ne to no enya sa nete ne mo mabunu ko ya no wonom ewo Sompa ene ne nkwado no wonom ena etuo no efiri won ho ba ya aboba ne koka abrante na ma woda ne etoye na ne nyina mu nso wɔkyerɛsa prosifo ya de a wate wo ho agu wonte no ko mu ye ene asomdwe nso efa ntampa de efra ewo Sompa ene ne monten so 150 youth. The police actually engaged them for 2 hours. Their target wasn't the police. They were there to disrupt or prevent the sub-chiefs who were coming to the occasion. So the police engaged them and told them to take it easy. After 2 hours, the youth left the police and started firing. And Mr. Speaker, let me assist my colleague here. They started firing. The police commanded the police officials to fire only into the air. So the impact of the warning shot was what dispersed the group ultimately, but it left a number of people injured. 10 police officers, including an officer who went to Fountain Care Hospital to be treated, 11 civilians. Amanyoye ne efisem so afo ye Ra Dairy Ambrose abusia wono no so ne nsem ene ekokotie ye entity abato Sompa FM nsem twefa pono so kire se senior staff omo ye adwuma at University of Ghana Legon ane tewufo abusanfo mu lezo mu butu amiem na mo de nkaka gu foma kostrake adaya omo market premium bi ho arese ababekemu a omo bono a empenimfo bubu nu egu omo som atwitwi omo ni se penimbo ne bi a wayin from abone wa VIP bus mu a omo mpemu mpo ne mpese omo bre a omo ebeti sesika ne de afiri ho no mo de ama wunum ena nam samo mayo madwene se nsu tapo nkyerene a woje wo na wiase se wankasa otiri ho a obonsi yayi wayi bone am woni makoso obi etiko eno nti na masese omo ni abere se krodomo a womo eju omo sika no openi Isaac Donko chairman eda senior staff association of Ghana no ewo University of Ghana Legon na oni edin komo sei University of Ghana paying for a watch school no do there is assembly for the past 8 years between 2010 to 2018 yan market premium
on our dema, young workers, yak for the market premium no. Between that period, 8 years in it. One farmer, your person, to one of my workers, and one motivation, I could form. You want to one bar was school fees. Hospital bills want to mentia and Amama Edimuna Ababomu. Oh, yeah, didn't hand Kaka. In the Yama in rating management, up to next week Wednesday there. When 2 went to them scouted Amana, the workers are all in of Ghana campus. Oh, yet more in no. The mom what Nefi Kaka. But from one of school and so, that was Yambo. In the Uberco school, oh, your parent are, or I said you on a then on a man baby are over to Wada. It took that time on over to Westia. It's your school fees. Na papa na mama na la obosha aboforo won na whisker sam koyi to be na aboforo no wetu mu akọ school. Observer Penny Isaac Donko, president senior staff at University of Ghana Legon. Afeye koye Rokwajo and Safwa Poku MPP one Franka Tufo no eyade awogina mu se obeprebie na so ne man koye ma no panyi wa be pa eba ahwode ne mu ensemu a one so de kokobo ede ama Asogripa Ghana Limited ya wonom eye independent panyifo a wonom ehwe se be ya Ghana nyina sem ho ensem so a ECG for kwa entimi nyenti no wapone bi di ama wonom sa wonhwe se be yanka ne abegyina so no se wonom plant ahodo mo sigina yese wonom ekwa akodundum no ne nyina ne se ECG ede wo mu ka no wo se wo mu nhwe no mu ntu sa agina sie no engunya sa wanhwa de bebre o my Ghana de hye no enye papa yewura nsafoa ne nsem nkyeremu ayenya ayenie no problem e ko bae ni se ye papa ke bae no o de be ye bon no ye ko je bosia e de settle bi o ji levi ni eji ni city bosia ko boy ne ye bon dollar nti ne ya city to the dollar no again it is not what they conform no amatika ye gigi o energy sector levi no and so kan kra na ye ko je ni fresh no ni akutua no awie ni akutie foforo akutua bi e wo nti look the most important thing is no aban e de hihye atu kwan mu ama ye minu ni tia no e wo so attracting first no problem na wo ECG ye papa Dubik Mohammed Baye no o de hihye bi atu kwan mu ama ye hu say we say the ECG for the no and also was look at it's unfortunate Canada on e da ho but in 24 so the hihye atu kwan mu omu kan so kakra Ebusia ye Rokwajo ensafo wa ben ewa hodene ye ensem ne kokobo nsem a wode ma independent power producers ya wonum ene Asogri Power Ghana Limited no emu nsem ene kokotie ye no Observer ye nyina we so na no pay ensem a ibaba no de besom no ye mfa mo nsi ma man ne ye de bo achensa so ntenase bio emfa ade ache bi adwumadie ento amoso ene eye wuku adanti wo frɛ na waka wasem waka wasem dwumadie eso asedan koma akoso asomua Emmanuel Sego na de ko television so yesemo for penny ni yewura Asante yeboa Benedict ye so so ayesoma no pay na yeboa Malibi aboga no pay mene ohine re mame akua yeboa esiama 21st clinic aye sciatica expert sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia